Shubor nakaslem jong udongsan hima. Ginangkat kam kahinyaw Trap Integrated Territorial Organization Riboy District hapo kajingilam u Secretary uba Kenny Nongrum, Elvis Kersian Vice President bat baro kinongkit kam ke Riboy District, kilapan bena balami no nakaseng. Ya gani kajingpan bena kinongkit kam ke hitu Riboy gilah kam, bau President usamna danbok tekar ula wengyo President bat Working President ke Riboy. Haba keren ulo ang bakim na ban priang yikirai shimen u President ke hitu, kelam detep lang baro kidukhat ke Riboy. Kumta kum gaji teli bat shania ahla kinong yelam ke district kila shimlan karai ban mi no baro kinong kit kam ke district bat ki area kum gidkhot ke hito bat ban beteng ya ki kampat ba ling ba ke Riboy Youth Welfare Organization kabla seng na do usnam 8,000 khat nyo shu ba Kenny Nongrum ulapan pau bakin chakri no iki pat ba hala ka dong ka than jong ke Riboy Kajing puntip cepi baro ki para Riboy ni na kaliang jong ka CEC jong ka hito Riboy hadin bangi layo ya kata ka jingweng jubor jong presiden bang ba ya presiden bun ru ginong kitkam kibade ko ka isi Riboy kumyo working president la shuweng klemdan kat no ka jingye penbe lang hapo ka isi bangi bandan ka jingtip kala kande na kano kadaw henry la shuweng jubor tengi la bu ya ka isi mentakas ngihi akalai putari ubunai besikau nilai arai gawe galenti ba baro ka kidukhat jong ka isi jong ka Riboy nilarai ban resign no mentakas ngihi kalau ka iki ka basungsi batang kejat por nilayo manginya tre haka kerteng jong ka seng itu banyo banle iki kamba baha penban nilayo na kung gini ki jingsha penyai hak bangin so ya hak ya kata hukum menteri ya kamun ngai lui dan ni benle kanono ka kam baha ngiru nak isi ngim dadan kata ka jingkim mensim bakung ngi kinong kitkam jong ka Riboy nilong ngiat teli gawe bangin ya kalanti kum bangila juya nakapor sa kapor matalajan license bangi syakri ban syakri ban tre na mata ka jing baha Sementara nilarai bangin yai pinyo syakman. Dakawai pat kalenti bangin yai nyo haka RBYWO Riboy Youth Welfare Organization. Ninyai bangin yai tri kumju kumbangiladon haka body jong ka isi ka barim mentangi ki ju hingin yai haka ni ka isi batmai do. Ninyai tri bangin yai but ya ka ega jingsateng haka nono ka kam ka bangilayan bangin yai tri sitom bangin le ya ka ege kam baha nang ni syakmat ro tang kita publish pun